Reka uyu Misiri n'ukuri yarangenda ubu rero Misiri karakinga yari yuwahutse kuri kukwibuka nkuko umungu ahaniwe umengo namwiciye umuntu burya ingenzi irabona kabisa igeze cyane bwabone umufise afise kwiyemera nk'uyu mukobwa ngene yankuye mu cyumba ngo ntaruka ndengende nukuri nanje ko ntagaruka Imana ikura kure urumva Imana ikura kure Imana ikura ku cyavu niko bavuga burya rero inyuma y'amagume inyuma y'amakuba inyuma y'ibibazo inyuma y'ingorane haza koroherwa urabona kene kuntu yagize urabona kene yagize umukobwa agiye kukicuza agiye azokwicuza kandi vuba je nakubwiye vuba nukuri uyu mukobwa je sinzi cyangwa ndera kuko mureke je nakubwiye ni kino kintu yagize no munsi agiye kwicuza akigize umunsi mubi urashumva umunsi mubi kandi cyo nakubwira nubona ibyo yigira akagagaza ubiki yigira nuze igihangana basha umugani bwirune ngo uhambara cyane ugapfa kare urashumva ibyo rero uko barakubwira byose vuba umviriza vuba azobyicuza mbaze mvuye jiwe na Mugisha muvuye mbagana kubwira umbaze yana iko ndiyumvira kandi nayindi ndireze ko wewe tekana yaragera ko nakubwira mugabo ndakubwiye ni ibibage bari baragukorera bagiye kubyicuza umviriza nakubwira numviriza rero ku mutima hano ndagufitiye ibintu ndagufitiye inkuru zuzuye barashumva yego mugabo ntiyaragira ko ndazifundurura ndazugura mu kabati abo mfise akabati nashize igufuri ku kabati kuko banabwiwe ntucire hasi atirindira je cyo kubwira gusa kugira ngo utahure ndasubiyemo ijambo inyuma y'amagume inyuma y'amakuba inyuma y'ibibazo haza koroherwa haza umunezero haza gutayaya nibyo biza wumva ibi byose bagubwiriye bigiye guhinduka mengo harakantu keza wambona ushira kubwiye gusa jya ku mavi usenga Imana ushimira Imana urabona ko ku munota wa nyuma urumva bisigura ko iyo duteba gusa warugi umba nashite ruguru kandi ho nani kike yampaye Imana usenga irahambaye cyane kandi igiye gukora ibitangaza bikomeye cyane Imana ikura kure niyo namasaba uno munsi ujuke mu ijuru usenga ushimira Imana gitangaza ikore uno munsi kandi igiye kubwira igitangaza gisumba je najeje urandera amakenga ariko nawe utambari hari gishasha wambone usigaye kwisha nawe oya isi mbona igiye kumpindukire gusa wasanga ari byiza Abashaje kugeza gute vuba uzamubana bashaka yuko uva imbarenge wewe bikira sawa mbwa sawa kwa uri mu byumba byinshi n'abandi shaka byumviro ndabifise kabisa byumviro Jema asaba ofisi Mario oya amahoro yoyo amahoro nasingira namba kubera urumwa rw'cyari wanyu imani zose sikibazo cy'imijyango ushaka sikibazo cy'imari ibyo bitandukanye ushaka ibibazo se bazumvise bakare ko kugira byo ibibazo n'aka ofisi ukeneye amafaranga y'abo ukujya ukaneza wakubwiye ko amafaranga ari byose ubu nzi hari ikintu ushobora kumva yuko aho wumva wewe ukeneye amafaranga y'iwawe urakimviriza mbaza ati ikibazo cyane
umuntu wese no kubibwira kuko wowe n'ibintu tubiganira ikintu tutoganira tubiganira ariko ntacyo rero kubwira kuko nawe menga aho shawo usubira gusubira ibyo urabizi ubiza tukubwira ikibazo cyose ujya kubwira tujya gukira indwara arayaka ikibazo ufise umukobwa umviriza umukobwa araza ubona ajya murera hajya nawe kwiza kuganya umunsi umwe yaraje ndamubona ikindi kubona ukuntu nakuzi kuko aza kumushorera mugabo nubwo aza kumushorera je umva kubwaje namukunda ariko nashaka umwanya umva ndashaka kumva iwabo umva aza amarisa gone muri ayitage umva urabaza kubwira ko ukunda wowe ndamubwire gute ntaranyumviriza ndakubwire mugabo aho mucunyereka umva iwabo umenga baramukana ukuntu kuko nimba ari iwabo twebwe je numva ndumva ngo ni bugufi kuri wewe je bisanga amaze gukora bisubije by'iwawe ibyo ari by'uburofa ahura n'abantu baje kwibuka ba biriza amafi ibyo ari by'uburofa je maze gukundana n'umuzungu umuki umviriza ndakuba kwari waje turavuga ati usumbu burebure gusa ibindi je bigusumba umushinwa umuhindi uraze wabagenge mubajaponi hari ndiye ndikora kubwiza ukuri kandi baza muri brad ego ntacyo ibyo navyumvise ndadare ikintu gena umufasha ngaho ikintu no gufasha kwanza niki ujya mukobwa wo ugomba kwiryohererwa cyawe uzumutwara cyo kusangiza zo musuzo humbu uratsinze ko cyo oya birashoboka ugomba gusa kwiryohererwa bikaba biherera cyewe uco menesi kirimo sibyo ni mukobwa ukubakana bane aparje byo ufite ikindi ibyo je nagasubire sinanabirenza ahubwo nta n'ibindi sawa bizera bakurikira ikiruhuko nyamujya mukobwa uzi kumukunda yegereza ababyeyi biwe nigeze ababyeyi urundire kwanza ababyeyi biwe ubabe hafi icyo ni cyane ati ababyeyi bafise nawe urondera mu muryango wiwe nta muryango azoba abuze niba tugashyira ufite ko aricyo aho uzamufashe neza kuko numaze kwegera ababyeyi cyangwa kwegera abantu b'umuryango kuri ubu nzonyorohera aba mbere wowe wabonye ariko kumenya iwawe rero ikibazo iwabo kumva nanashaka no kuko unahambiye je nuko usanga abo je wakwigiye fresh ahubwo wowe icyo uzongora ntsikiye uwo munsi umwe bakunda kumutuma mu gitondo no mabrende zibyo wowe uzonze umwanya kukazi mutamana muzika jinzo kwikunda bigeza wewe unamuzuka bigeza wowe nzokwereka ubone byo gusa nzokubwira isinga ucumuko byake uzokume hari hanze wowe lazimtama mtamabura muzika kibazo cyujya ndazo nzomubwiye nzokufana mu guhamagaza akazi sivyo ubugiye wowe uzokugira asinye gusa ucumukurikirana ngiye ndabihana mutanye wabo ubona ndo bavyeyi aho uzamufasha byo cyabosha aho cyo kari ariko je ndandiriza kazi Kada kwemeye kabisa. Umuntu akwizere cyumukorera bijya wadukoreye ibiki akwizere ijana kwijana agutume agushikana ubutumwa uco hindura inzira ibiki none nakoze baze ko umuntu agiye Bujumbura gaca umujana mu Rumonge yaragiye Bujumbura ivyo ndazibera babaje Jenda ufata indi tiki mukora ari mugarukana bazingire bikowe nawe gute tugutuma kuri ayuni ugaca ubihindura ugaje kubwira nyimba ari inde nyimba afise izina cyinda nakiba kiryo zina kiye wewe uje wundi wambwiye yitwa gute Linda gacuca kubwira uwo nyene umvuta dukoreye amakosa ne aho ujya mu bosi wa Linda n'indesho urabona ko yokunda umukozi ne ko umukozi bitwaye iki rega abarundi barayamaze bavuga ati utarima nkamira none
Mbize ndakubwira nabonye ko ujya mu boss badakwiranye n'umukozi. Erega nta muntu agera hejuru adakoze kwanza ujya niwe sawa Ariko hari akazi gasuzuguritse n'akazi nini kinjiza amahera ntaho gasuzuguritse. mbega ujya mbona afite inzobe nk'ipapayi yahiriye ku giti harya niwe yirukira ujya mu boss. Shobora mbabaje Ntabwo ujya arinda afise akabiri keza gatotahaye. Umwana w'umubosi abona hari icyo abaye asa neza mugabo ujya mukozi sindiyo nako kuvuga ngo inzobe yahereye ku giti musigaye mupenga n'ivy'Imana yaremye. Oya jya ndiye amavuta yo guhanura mu maduka abo turadusumbya tuyadandaza muri isiga mvuta tuba tumubona turamuzi isura we turayimenya hanyuma rega ntiyamukundiye isura ntucuraba ngo ujya nzobe ngo yamukundiye inzobe yamukundiye inka niyo yari kuba yirabura imba yari kuba yamukunze kuba yamukunze wico yamukundiye ntacyo womenye ariko nakuntu umuntu yo gutuma gacuja kuvuga ibintu atari byo. Oya jya narashikanye ubutumwa kandi nizere yuko ujya mu bosi muzima byuko ndamubona iyo kundana n'umukozi wo munsi omomba oya cyane kiba bukura ujya mwana rinda urazi ingeso zibo urukura vuba urazi ingeso zibo rinda biki urazi ingeso zibo wewe ingeso z'abakozi nazo zizi cyane ko mbori ndukura tubwira Linda n'umwana mwiza ndamuzi nuwo nirereye. Hanyuma rero uvuga ati ngo ujya Linda ngo n'umwana w'umubosi aho burya uraza abana b'ababosi bamwiruka inyuma gusa akabanga kagati ko cyabakeneye kandi beza gusumba nawe Linda wanyuruka uravuga kababwira ati fata inzira mugende kantabo ntabara ugira bajya barasumba ujya Linda gusa cyo no kubwira cyo yakuza mwitiranye ibintu n'ibintu banzomvirize icyo no kubwira cyo ugende umuhanuro Linda wawe nyimba hari ibyo akeneye ngaha aho burya byamwankiye nimba ari ibyo azomutumye gusuma nze tumubone ngaha urumva iyo nyungu y'umuntu umwe twari kuzokunga tugatunga ntawe dukeneye urumva gende umubwizo ko noneho nyimba ari yabasotera ngaha yabasotera ujya mu boss ari waje kurondera ibyo byanse gusa icyo wamenya cojo urataka gicizere muragutuma uja je gusa icyo nakubwira cyo ujya Linda n'umwana mwiza kandi n'umwana nirereye kandi urabona arasemoye ameze neza uramubona atagata umwana wo mu babosi ntubona none ujya nawe n'umukozi ababosi bazanga aho urabaziye gusa ikintu kimwe ndakubwiye wowe ahubwo genda namba mwicara na bosi wawe namba mubigeza gute ameze gacishe muvuga ati burya hajya ibigora bigora umugabo genda ugacisha iwanya pana ngaha yihendere jere cyo nakubwiye nicyo nawe cyo wavuze nicyo nyene urumva uwo nyimba ari Linda nyimba ari inde twe nabo dukeneye mbona aho cyangwa uyu nyene mwumvirisha ariko bamona ari umukozi ntashaka mukeneye ko atera imbere twe kumvirisha ari umukozi oya mukeneye ko atera imbere ibyo nibyo nakunda nibyo naba ibyo wapanze rero byapfuye nta kundi mbisa nikorera akazi ibyo byapfuye reka ngende gusa bitakurikira mu oshi genda nikorera akazi n'umwisho n'umwanya umwana afise ikimenyetso ku gasinsiri k'ukuryo cirabura kimeze nk'ikibibi oyaha n'umukecuru ari aho wamureze wirabura gutya ego yonze mu ndondero n'ukuri kw'Imana uzoba ukoze kuko maze kubura amahoro sinkijya neza sinkiryama neza mpaka umunsi nzobona uyu mukobwa wanje kuko amatwi ansumira numva ko akiriho ariko sinzi aho namukura sawa uzoba ukoze n'ukuri nzogushimira nimba ifaranga gusa none amafaranga asumba umwana wanje je nzoguhayo ushaka yose aho ukeneye nzoyaguha ariko je mbona umukobwa wanje mu maso yanje ego uzorabe nicyo kimenyetso cyo kukugura sawa murakoze ndakwizeye sawa merci
bisawa mbese neza neza cyane mbega we na wa muhungu bigeze Mungu wapi kabisa. mbarire bimeze gute Wapi kabisa ile mwana byose nga wapi. warusha ndagutera inkuru rero uzi n'amakuru Aya. yataje ikintu mbona ujya muhungu werekana nawe ukamwikuramo Gute ngo ukabireka ukarekana nawe aho ndakubwiye ntawe oya asinda gutafu. ngenze nakubwiye ujya muhungu uje ikintu mbona werekana nawe mbaza ati kubera iki Kubera iki none? kubera iki kagakobwa yuni mbona umenga karamuhaye imiti kandi je ndiko ndamuraba mbona umenga ujya muhungu yaraye imiti icyo nakubwira rero rekana n'ujya muhungu bikiri mu maguru masha atari uzoronka ingorane ujya mukobwa mbona umenga yaramuhaye imiti icyo nakubwira rekana n'ujya muhungu bikiri mu maguru masha Ndekane nawe. yego Shangazi. Gukura umuntu mu mutima uwo wakunze si ibintu byoroshe. Njye navyo mbona kabisa. si ibintu byoroshe urumva ko bitokorohera ikintu nakubwira rero mwana wanje ujya muhungu rekana nawe ndasubiyemo ujya muhungu wikuye mu mutwe urekane nawe sibyo atari uko naho uzokubonera kibara kandi aho ndakubwiye urekane nawe umwikure mu mutwe Biraboneka yuko uyu mukobwa aroga. Kuko na papa asigara amwifuza. ndetse gute Ndahumeka nyine kandi byombi. asigaye Papa wanjye. umviriza rero ndakubwira ibyo ndiko ndakubwira nibaze ko uri kuranyumva wakurugutiye amatwi wanyumvise Nabyumvise kabisa. ujya muhungu rekana nawe karaba urekane nawe kandi unyumvirize iyo ndaguhaye impanuro uzi urantegera amatwi wiyumvirize wacyumvise ujya muhungu rekana nawe ndabigusabye urekane nawe ujya mukobwa yaramaze kumuha umuti wamaze nawe uratohereze genda nimba yoba yarubahutse no kujya ku ntasi wawe bijya bindekera bijya je ndazi ukuntu nzobigenza buke buke nzomwinjira kandi ndazi ibyo nzobibona werekana navyo bindekere je shangazi wawe ndabibona sibyo tuza rero tekana ikure mu mutwe igisigaye ubindekere